Badırgan kutlu olsun. İlahim Navruz elimizin kılıçlığına, avadançılığına, koyuşluğuna, hem yerin uşağının başına kut bereke ekesin. Yılgı yılı ihallarımızın suları mol bolup, yegilleri, tukumları mınlap, kanalları belit kırman olsun. Elimizin toşluğuna, avadançılığına, yerin azamatlarının aşk olsun, ağzı şirinlikli olsun. İlahim Şamanay rayonu ondan beter güllük ravaçlanıp, halka abadan tok jasap, oylarını köbeği versin. İlahimiz aldığımıza koygan ballarımızın, kızlarımızın, rahmetlerimizin, şavlıklarımızın aldığına koygan жақсы niyet maksatları icabat olup, Allah Teala koldan kuvvetlap, ak yüzlü abraylı olup elimizde barışlı günler, toylar köp olsun. Bugündeki Şamanay rayonunda Makabut'un bayramımız, Navruz bayramımızda bu kötürükte ötüp atırıptı. Жас балаларымыздан бастап үлкен Нұрали атахан анағаларымызға шейін бәрібір бүгін милли киімдерде бір шыдай бір байрам кайфиятында келіп жатыр. Мінекей біздер сол байрамға келдік. Байрамдар қаласын, еліміз тыныш болсын, ырыс-мінезіміз мол болсын. Құдайым районымыз рауажланып, шыдай бір жақсы рауажланып, мұнан да районымыздың көбейе берсін. Мінекей біздер Нұралилерді құрметтеп бүгін байрамға шақырып отырғызып қойдық. Біздер сондай жүдә һәм minnettarmiz. Bir esda qolarliqday Navruz bayrami o'tkazilib